алмайық деген еме. Красотаны татып кетпейді, красота ол. Қар жауып жатады. Жоқ, бұл қар демдай. Нормально жауып жатады да. Бүйтіп жауып қойды. Қайда еріп кетеді. Бүтін жақ шылағы өлі. Так, уже бүгін болып қалды. Бүгін қанша болып қалды? 29 ноябрь. Ноябрьдің 29-ында Қақаш Қырғызстанға кетті. Орысқа тұрмысқа шығады екен, чоң қызы. Ошоны ықпал еттіменен Тамадет аэропортқа ташташым керек. Ошо мен бүгін түні Балашқа барамын, ошолта қаламын. Падилан болып қойдым еле, жақсы. Жаққа жақындатып, бір заказ берді, комфортмен берді, оқшайды, походу. Мен бұста кеткеннен көрі жақсы да тұрар. Ошаға кеттім азыр. Кейбір учурларда ушундай адаттагыдай эле видео тартып ютубка киргизип коем. Эстелик да. Мисалы үчүн ютубта качанкы видеолор бар экен карап көрсөмчү. Портер айдап жүргөн убактагылар, питтоник. Ошол убакта видеолор бар да. Андан кийинки машиналар таксиде жүргөндөрчү. 2-3 жыл мурунку видеолор жүрөт да. Эстелик экен да. Эстелик экен. Так, менин клиентим где-то тут. О, комфорт. Hayda çıkar hayda. Добрый вечер.
делать, ну, здесь вот машина можно высадить. А он, получается, туда по прямой выезд обратно. Угу. Вот туда, да? Да, все там нормально, закроется же, если пораньше, да, мне там надо 50 Ну, все. Все, спасибо До большое. свидания. Все, счастливо. До свидания. Так, meni bu qanday chalg'itadi? Tak, qancha? Ketavering, terib-terib, chiqsa chiqdi, chiqmasa ketaverish kerak. 5'te turadigan men 3'te varsam. İlk saat. İlk saat yok o. Tak, bu meni. Ketmene ketip qalaylar. Tak, bundan geçsin de bu otken ne yapacağız? Tak, men şunda. O dedim bulup gezem kontet. Hala biz pastanede. Ona kızım durup. Çöz diye fıska çıkmayla o öyle. Километр общий пробежка туда. Klient taşladık. Ya tağalar tağalar. Antinin araba kendim tutuyor attır la. Çıtak tutuyor attır bir yerde.
Hilayla olup atır. Aynen ben tündö selfiesinden ne var ekan desem dal bo'ldim. Яндекс'та turib ayni qiladi. Nesler surab. Ancha-muncha so'ng'in nito so'zlarga ko'ngil bir bog'la. Просто Яндекс'ta kedi shundan narsa qilib qo'yadi, so'rab qo'yadi. Tunda soat qancha bo'ldi? Уже 2. Kunda kech kirib qolgan уже, biroq bunchalik tun bo'lganligini. To'g'rislarda, может, o'nlarda Şerbetten kelib tashlab, может, 9dan yetkazib keraklar. Qarang kelib qolganda. Soat 5-6 da qarang qilasiz-ku. Klient topib kelib tashladim. Taşta öyle sakine şimdi kaldı kızarp ama al vaqtda ne surada Pravani surada aytganday Pravani selfie qilib o'zim qo'shtab onu o'tdi-da. Keyin shunday xarakterlar qilib turib Yandex'da. Yandex deb. Biroq tuzuk. Shu Yandex'ning ortidan uzoqda hozir sevgili bo'lib ishlab yuramiz. Jana maşallah yaxshi. Tak yurmabmiz-da. Svornik bo'lib, kuruschiq bo'lib. Ciğer. Çok şayet ya bu sonra etkileniz.
bulutlar düşüyor başladı. Minus 1 deli. Kamaş'taki yok ama. Kışkı dayadı. Bugün 29 okul yerinde. 29'da opşum. Eki gün boğunda 29, 27, 26 zarı geç kolum minus 6 açıp ketip attı da. Hazır onday olbaydat. Bu kardı monday kak reklama oldu cevap attı. Mına boldu içinde söyle koy çöplerin içine atat. Oldu. Joldu çılaglat. Öyle ap bakılıp sonunca koysa maşinam kere taptılar jüt. Hele degen oyda. Köpçülüğün roliklerden uçak söylüyor, ne çatı burada köp söylüyor ama. Şundayken de özlüğüm gitti vardır. Özmek oğuz. Videonu cevap koyup söylep. 29 noyabr уже. Түнгі сағат 2:05 өтті. Балашқа қарап кеттім. Даже емкатқа шыққаннан кейін өчіріп қойсақ та видеоны дедім ғой. Яндекстен шығып кетсек та болады еді. Koyla kılıçça. Kılıçça bu kıta o zaman.
Assa! Мына жерде мен иштеген Владимирский тракт деп жашты кесте. Мына жолдон пешком жүрөт элек да. Мост түнүн мына жака бер жака өтүп. Ал убакта ойлогон эмесмин, машина алып таксовать этип кетем депчи. Элхамдулилlah деп ошол айтам. Элхамдулилlah. Ушул даражага жетип атабыз. Аллахыма чексиз шүгүр. Москва нақшы кезінде бері қарасаң бері чекесінде жүре бересің. Жашоо ушундай экен да. Өткенде bir видео алгам. Ал видеомда ютта бар. Ал вакытта камера деген бөлөм таштагам. Алда да ушинтип түндө үйүнө барып жатып. Будан эртерээк баргам алдачы үйүнө. Жатып, эртең менен апарып таштагам аэропорткочу. Буда тага деле бөлөм, тага деп коем. Ошону ташташым керек. Дагы ошондой түнү үйүнө баратам. А так мен унукчумун да. Азыр үйгө барып уктайтам десем турбайм да. Анан мен ишенген алгандан кийин ташташ керек. Турмушка берип Нуризаны чоң кызын. Кыргызстанга барып кызматта кылабы жакта ушул жактан күтүп алып, жөнөтүп коюп кызмат кылып турайлы, колдон келишинче. Турабы? 29 ноябрь 2024 жыл. Bir aydan keyin 2024 менен дагы ушу менен коштошобуз. Өмүрүбүздүн 1 жылы, өмүрүбүздүн дагы 1 күндөрү мондай эстелик болуп, видеого тартылып калып кетет экен да. Ошол эле. Өмүр өтө берет экен. Her bir sekund артта калып кете берет экен. Мурда эле жаш бала элек. Азыр уже 34 жашты каржылап турабыз. Ушундай жашоо туугандар. Бул эми видеого YouTube'га киргизген видеолорум мен мындай блогер болуп эмес, просто өзүм үчүн да. Если YouTube'га киргизбесем, флешкада болсо же телефон памятинде болсо өчүп калышы мүмкүн да.
YouTube'da өчпөйт бир жагынан деп ойлойм. Экинчи жагынан любой жерден көрсөң болот да. Любой телефондон, компьютерден, интернет болсо эле атын жазып кирип көрө бересиң да. Ошого эле тартип киргизем. Кыргызстан барганда да өзүңчө керемет кылып көрөсүң да. Ушул убактардычы. Алда бизди кандай күндө күтүп атат, жашоо кандай болот белгисиз го. Эми жакшы жака боло берсин, дайым ийгиликтүү болсун ар бир адамга. Турабы? Что-то мен да блогер болуп кетип калышым, тынбай сүйлөп эле. Сохор калдым го, көзүм көздөй келе бейби. Сохор калдым го, көзүм эрте келе бейби. Бу жолдордо кандай өмүрлөр өттү. Кээ бир күндөрдү эстесең көзгө жаш келет. Аттен кылып койсоң башка айла жок. Ошого эми мону менде дагы 80 канча адам болуп калыптыр. YouTube'дачы подписчик деп коебу. Ошодо бойдоктор болсо, же үйлөнгөндөр, эркектерге сыялык да, мындай жигиттерге тиешелүү нерсе. Мында үйлөнгөндөн кийин нормально жүгүлө да. Ойнобостон деген сөз. Бойдок кезде ойногула, кыздарга баргыла, эми нормальный өзүңөр сактанып да, тез карап жакшы жаманды көрүп дегендейчи. Анан үйлөнгөндөн кийин нитожого барбагыла да. Семьяны карагыла. Ушундай жигиттер. YouTube'га кирет да бул видеочу. 87 адам болуп калыптыр ошол. Мурда 3-4 болсо, дейт элек. Бирок мен да кызыкпайм деле. Мен деген блогер эмесмин дейт го. Мен деген андай иш кылбайм го. Чисто өзүм үчүн да, жана айтып өттүм го. Просто ушунча адам болуп калыптыр ошого да рахмат. Ошонун арасында ушундай бир жаналар бузуу эстеп калгыла да. Аялыңардын, жолдошуңардын, в общем, семьянын баркына жеткиле. Ким болсо дагы бойдок кезде ойноп алгыла. Эми эркектерге көп ойногон болот, аял киши сал өзүн кармап дегенде эми көп мындай лекция окуп бербейин, кыскасы айта турган сөз ошо. Айтып өттүм. Төтөндө 4 жерден кызып жашаш керек билүү болгандан кийин. Бул дагы бир күнү өлчүп угам. Сүйлөгөндөрүмчү бош кездерде, может, Москвада жүргөндө, может, Кыргызстанда жүргөндө бир сыра көрүп коем. Ошондо угуп атып, жакып сүйлөп коюптун дейм да. Бул балашка, могу проспект Ленина болуп калабы экен, кандай айтылат? Окуп айтайынчы.
коюн десем, октогон жасымда жок экен. Проспект Ленина экен, ошондой болуп калат экен. Балашиха, эми Балашихада Южный Балашиха первый, второй болуп келет да, биринчи, экинчи болуп чыкпайбыз. Короче. Так будет, да так будет деп. Неде шығабыз қалып келе, молодец. Бұл жақта Сопта дегені бар, базар. Неде де пешком жүрсек та, Соптаға барып неден киім ұлып бет шындап келетілік, сөйіқтірді қайнап ішкендечі. Az başka job ketdim hiç öte. Скажу, şu yolda zeskimiz de bazı ötkürgün sonun ayılda çoğunun tatlı günlerim ötkürgün sonun ayılda yılın altın beşiği başka sözün geçiği akan olsun yılın altın beşiği. Дополнительный бекен бар екен. Мына ушинтип келгенче 2,5 болайын деп калыптыр. Видеонун тартылганына уже 1 саат болот экен. 1 саат видео тартылыптыр. Азыр жетип ментип жанагынча 1 сааттан ашыкчараак болот экен да видео. Çayxanası var. Просто бұлар жақта çayxana ночь işlebeydi da. Bizde metronun жанында болған үшін түнүгүн иштейт. Bizde bir такси турат, кыз окшойт походу. Ай, блин. Önceden giriş gereken ötket biz. Tam tonu atıyor. Tamam ne? Кычык-пычыктарда да үй жашаган жери типа. Так, эми бул жерде азыр түндө бул деген менен ушуларда эмес да проблема деп кой. Ода. Неден мында шлагбаум жок эле, чегиштебейт беле. Işletip koyuptur. Şunday dostlar, tanışlar, в общем. Şunda bir saat video başladı ayakta da.